हिशोब करा, 1,500 महिन्याक दिता आम्ही आणि 5 वर्सांत 1,500चे 90,000 जाता आणि वयल्यान ते वाडटले म्हणजे लाख 1.25 लाख रुपया फुडल्या 5 वर्सांत तुमकां मेळटलो. आयज कोणाचे 2,000 रुपया घेवन ताका मत मारप ठीक आसा. कोणे रॅली काढली थंय 500 रुपया घेवन कोण भोंवलो जाल्यार काय हरकत ना, पण मत मात कमळाचेर हे लक्षात घाला. चिंबला इंदिरानगरान प्रचाराक गेल्ले कडेन पर्रीकर हे उलयल्लो. ताजे हे वक्तव्याचो कंप्लेन करतल्यांनी विपर्यास केला. ताजी कोंकणी खंय तांकां सारकी समजल्ली ना, ट्रान्सलेशन खंय चुकीचें केलां. प्लीज ऑल रूम नीचे प्लीज बातें जो ब्राइबरी कमेंट को लेकर जिस तरह से नोटिस भेजा गया था इलेक्शन कहीं ना कहीं आपको लगता है वो इफेक्ट रहेगा सर? जो इलेक्शन बयान मेरे साथ आपने मेरा बयान पढ़ा नहीं सुना है. I have put up a question mark. Will you vote by taking 2,000 rupees? That is my question mark. Konkani में one word marap is a question mark and mara is a do. I have put up a question. Will you vote for money? Sir, have you replied the same? 1 minute. I have replied. But if you listen to the CD very carefully and ask some person like Prakash Kamath or someone who is reporter here who knows Konkani, he will tell you I have raised a question mark indicating that you should not vote for money. So, 1 minute. By changing one word, you don't change the meaning of the. तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को समझा नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैंने वो लिखा है ना सर, कहीं ना कहीं मैं उनको कहा है कि आपने मुझे जो कागज़ दिया है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है और 1 तारीख को ये करते हैं, पहले एक वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में रात को 9:15 बजे इधर इलेक्शन थी, वो भी मैं फ़ोन करने के बाद मुझे डिलिव्हरी हो. पर्रीकराची ही पयली जाप पळोवन आयोगान पर्रीकराक परत नोटीस काडल्या. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणटा पुरावो म्हूण दिल्ले सीडीचे फुटेजी कडेन कोणूच मेतेर जाल्लो ना. फुटेज मूळ आशिल्ली तशीच आसा. 9 फेब्रुवारी मेरेन आयोगान पर्रीकरा कडच्यान जाप मागल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी शिरीश कुंकळकार.